Kristo ni muthayuku, aleluya. Munyanya wani kwendea Pasika yina utanu. Utuko mutheu ni wa kutania kuthayuka kwa mwai, na niguo inya wa mautuko wonthe mamboya. Utuko umaitu kanisa no ciaiasya etelete kuthayuka kwa mwai na kutania sakramendi ya kututhocha kanisani. Kuma mwambililio wayo, kanisa ni tania utuko wa watho kwa kuciaisya bate kuombosya. Uthayuko wa mwai niwo mwambililio wa mwikio witu na wikwatio witu, na kwa ubatithio na kivaimara nitulikaua nthini wa nthimo ya Pasaka ya Kristo, kukua nake, kuthikwa nake na kuthayuka nake, na twi nake tukasumbika. Uthaithi wa umuthi wina ilungu inya: mbee kuathima mwaki na kwakania musumaa wa Pasika; keli uthaithi wa ndete ya Ngai; katatu uthaithi wa ubatithio, kuathima kiuo na ubatithio; na muthia uthaithi wa Ekaristi. Ngai atumbie twikale na wiw'ano nake, andu ala angi na ciumbe cionthe ila wombie. Thabu ni yabalanilie ngwatanio ino ya unyanya na wiw'ano. Pasaka ni kumbwa ingi ya imbia. Abalamu ithe waitu witikiloni ni weetikilile kuthemba mwana wake Isaka umwe, otondu Ngai weetikilile mwana wake waweka akue ngelanioni kwondo wa wobosyo witu. Kukilanilia ukanga mutune wa undu wa usenyo ula wonanisye utonyi wa Ngai wa kumobosya andu make matongo ewe ni Mose. Undu wailie Pasaka nzau kuma kikuo kulika thayuni, kuma ukomboni kulika uthasyoni, ungua utongoesya wa Mose mweu, yaani Yesu Kristo. Mwobosyani wekalile myaka ngili nyingi nginya andu mewa kana meoka maitonya kwiyobosya. Athani ni mamalulumiilie na mamekia wikwatio na mamekia mea makumwosa mwobosya woo. Mwobosya oka ni watusangie nyololo sya ukombo ila Satani watuovete nasyo, atutungia muma wa Ngai, atuvinguia muomo wa itu ingi, na kwa kuthina kwake ailia mathina maitu, kwa kukua kwake ananga kiku kitu, na kwa uthayuko wake atunenga uthayuko wa miia itu. Yesu ni muthayuku na ethayu. Ekie undu watundumia dunia, waaliula itu na nthi, womba mundu yaimbia. Akaatelemu nimo mawetie uvou wa uthayuko wake. Nimo maimambe kutabania kana Yesu nuthayukie, na vai kitumi nondu Yesu ni waese kana akamamina kumanya uvo wa kuthayuka kwake nimeutabania uvo usu kwa andu aingi, nondu mavinda maingi maibindiasya undu mawisi nesa. Usu niguo vinya na usenyo wa undu ni undu wa kualiula kwikia mundu vinya wa woni ukethia ndavindia, no nginya atabanie undu wiwie akiitwa. Ala mewa na maikia metwika ngusi, na moatii maitwika atume. Kwikia uthayuko wa Yesu ni kwithiwa na mwiki na Ngai wa thayu, Ngai wa ala me thayu, Ngai wa mausenyo na Ngai wa ivinda ila yukite. Wia munene vyu wa Ngai wa kumba nthi nzau ni wianiiye. Ukavika muthia ila Ngai wiombania andu wonthe ivinda muminukilio. Matunda ma kumbwa kwau ni Kristo ni wiwanithio na muguo, ngwatanio na kwiwania ine, tei na waliulo wa nthi itwike ya andu meanene mbee wa Ngai, mayikalania ta ciana ciake usumbini wake. Mwaliuku aya ni methiwa mathayuni maitu, kila umwe waitu ni atethie wiau wake kualiula uthio wa nthi. Ni muthayuku nthini waitu na nthini wa nthi yaitu, niguo e vamwe na itu kuvika muminukilio wa ivinda. Aleluya, aleluya.